pozdrav ljudi, našao pokazati kako da skinete TeamSpeak 3. Evo, odite na ovaj link, ostavit ću ga u opisu videa. Idite, kad vam se to otvori, idite na ovu prvu download. Sačekajte malo. Ovako povucite dole, idite I agree, submit, onda submit i stisnite na ovo. I krenut će vam svijet, ali pošto ja već imam, i kad to skinete, normalno stisnite na ovo da instalirate, instalirajte. Imate jezike koje ćete birati i onda instalirajte Netflix, to valjda znate. I onda kad se instalira, izaće ovako. Idite u to, uđite. Sačekajte malo se da se otvori. I bit će on vamo do. I najprije napravite ovo. Settings, options. Vidite ovo, kapture. I ovdje stisnite na to i stisnite neki broj ili bilo šta. To vam je naći i moram biti napuštati auto, to je najbolje. Ali ovo, to je najbolje, zato to samo kad stisnete tipku i držite, tada će vas taj s kime pričate čuti. A ako ne držite, ne čuje vas, to je najbolje. Evo tako, ja sam se napravio onu 5, broj 5. I onda idete ovo, tu ili ok. Onda ako hoćete se konektovati neku sobu, idete connection i connect. I ovdje upišite vaše ime i ovdje adresu. Evo ja sam od Global Gaming Samp napravio. Ok. I vidite. Naprimjer sad mogu tu ući, ali neću, stisnete 2 puta. Ako želite negdje ući, stisnete 2 puta i vidite. I kad vi stisnete 5. Kad stisnete 5 vidite ovo, tu će kao biti svijetlo. Vidite. Tako. I onda vas on čuje, a kad je ovako ne čuje vas. I eto ima tako, ako želite neku sobu vi napraviti, ja ću se vratiti, ok. Ako želite napraviti vi neku sobu, kliknite na neku sobu, bilo koju. Evo ovdje skroz da najbolje. Samo da se vas upozite. I evo, stisnite tu, na primjer, i desni klik i kreate ovo tu. I tu pišete vaše ime, vaš password. A i ne morate staviti ovo, ništa tu ništa, a ne morate password staviti, nego samo ime. I ok. I eto. I napravit će vam se vama soba, samo uđite u nju, pozovite prijatelja. I tako. Ovo me da mutate mikrofon. Ovo ne znam što je to, ja mislim da Muspek svi piše. Eto. Da li ima još da vam pokažem? Da, ako hoćete otići, vidite jedino na ovo X. Imate ovo disconnect. I sad ovo tu ostale sranja neka. Eto, to bi bilo to. Eto. Doviđenja.